Ispred servisa BookMate razgovaramo sa Marinom, suorganizatorom festivala Dani digitalne knjige. Marin je osoba ko stoji iza kamere i organizuje ceo ovaj predivni digitalni festival, a ispred kamera nam dolazi kako bi nam doneo lepe vesti o šansi koju BookMate pruža svim neafirmisanim piscima i koju oni treba maksimalno da iskoriste. Zdravo Marine, evo drago mi je da na ovaj način, da kažem u vidu intervjua, možemo da govorimo o Telenor i BookMate festivalu Dani digitalne knjige, jer si ti nekako uvek iza kamera, ti si suorganizator ovog festivala, tako da reci mi kako sve protiče u ovom drugom izdanju festivala Dani digitalne knjige. Zdravo, Teodora, i hvala tebi na prilici da ispričam vašim gledalcima nešto više o samom festivalu. Kao što si i sama rekla, u pitanju je online festival koji se održava već drugi put. Prvi put smo to uradili igrom slučaja i potpuno nenamerno u oktobru prošle godine, kada se nije desio zbog situacije sa COVID-om sajam knjiga i negde naša ideja je bila prosto da pokušamo da nadomestimo taj gubitak kod svih onih koji su navikli da toliko godina svakog oktobra odlaze na sajam knjiga, vrate se ili ne vrate sa ponekom knjigom, ali sama ta atmosfera sajma je ono što ljude vuče tamo. Ja sam lično jedan od onih kojima je stvarno falio i eto prosto sam ovaj festival je došao iz ideje da pokušamo ljudima da pružimo u online atmosferi, dakle u negde toplini njihovog doma i bezbednosti njihovog doma, slobodno ću reći, bar deo onoga što im je sajam knjiga do sada pružao. Međutim, pojavila se velika zainteresovanost publike, mi smo napravili nešto što do sada, bit ću slobodan da kažem, možda i malo pretenciozan, ali do sada nešto što niko drugi nije uradio u Srbiji. Mi smo doveli pred kamere ljude koji ne samo da pišu knjige i ne samo da se bave uređivanjem izdavačke politike i izdavačkih kuća u Srbiji, već smo doveli ljude koji su bili negde iza zavese ili kako si ti to za mene rekao u startu, iza kamere. To su ljudi koji u izdavačkoj industriji se bave dizajnom naslovnih strana knjiga, ljudi koji prevode knjige, ljudi koji lektorišu knjige. To su svi oni ljudi koji su zaslužni što ta knjiga se danas nalazi bilo na našem ekranu ili na našem stolu, a nekako ne razmišljamo o tome kada čitamo. I negde ideja čitave ove priče jeste bila da predstavimo čitaocima da, pre svega pisce, naravno, ljude koji su broj jedan zaslužni što je ta knjiga danas tu, ali i sve one ljude koji zajedno sa njima kreativno učestvuju u procesu dovođenja knjige pred čitaoca. I mislim da smo to lepo uradili i negde nam je plan da ovog proleća ponovimo to u možda i većem obimu i možda, bit ću slobodan da kažem, možda malo smislenije i malo obučenije, imajući u vidu da smo neke dečije bolesti preboleli prošlog oktobra. Svakako da će biti fenomenalno i ovo izdanje festivala Dani digitalne knjige, ali sada kada si pomenuo, svakako da BookMate donosi jedno inovativno, da kažem, inovativni servis na naše tržište. Dosta se brinete o vašoj čitalačkoj publici, ali pored čitalačke publike vi se zaista brinete i o piscima. Naravno, u toku festivala sam razgovarala sa mnogim piscima koji su pisali za BookMate Originals, ali ono što zaista moram da napomenem jeste BookMate konkurs Tvoja reč. Reci nam nešto više o tom konkursu. Pa evo ovako, ajde, za početak samo vratit ću se jedan korak unazad na BookMate Originals ediciju koju si pomenula. Ona potiče iz Rusije, odakle potiče i naš servis, gde je pre 10 godina nastao. Srbija je jedno od tržišta gde pored lepe saradnje sa velikim, srednjim i malim izdavačima, imamo i tu BookMate Originals ediciju koja negde nam daje priliku da sami ponekad kreiramo šta je to što će doći pred čitaoce. Imali smo tu čast, imamo i dalje da radimo sa zaista najvećim piscima srpske scene u pogledu stvaranja novih BookMate Originals izdanja. Ja neću sad imenovati ih u strahu da ponekog ne preskočim, ali gledalci svakako mogu da vide na samoj bookmate.com stranici ili na aplikaciji kako izgledaju BookMate Originals dela i koja su. A negde naša ideja prilikom stvaranja jedne takve edicije jeste bila najiskrenije davanje slobode autorima, jer vrlo je specifično biti neko ko živi od knjige. Ja sam u kontaktu sa mnogim takvim ljudima i neki od mojih najdražih prijatelja su pisci. Suština je da kada im date tu slobodu, da na više od jednog medija se njihovo delo pojavi, onda i oni imaju taj luksus da odaberu i kada će pisati i za koga će pisati i u krajnjoj liniji izgovorit ću i to koliko će naplatiti to što pišu. Mislim da mi tu piscima nudimo konačno pravo izbora
i mislim da sada, nakon što je digitalna knjiga došla u Srbiju i nije Bookmate jedini koji je dovodi, mi sada imamo već i druge servise u Srbiji koji se takođe bave digitalnom knjigom, mislim da sada pisci konačno lagano stiču tu slobodu da odaberu sve ono što sam naveo, a da pritom i dalje žive od knjige i žive od kreativnosti. A to je velika stvar, davanje slobode piscima da ne moraju da pišu, nego da žele da pišu. A što se tiče konkursa Tvoja reč koji si pomenula, on je opet nastao iz želje da stvorimo i nekakve nove pisce. Jer teško je danas, ukoliko imate talenat, a nemate kontakte ili čak novac, izdati tu knjigu koja možda čuči u fioci godinama, a možda i samo u glavi, jer prosto nemate negde vremena da se bavite nečim što potencijalno nikad neće biti izdato. Upravo za takve ljude, za ljude koji imaju talenat, a možda nemaju mogućnosti ili nisu znali da imaju mogućnosti, mi smo pripremili konkurs Tvoja reč sada već drugi put, prvi put je on napravljen 2018. godine. I negde osnovna ideja tog konkursa jeste da odaberemo od svih pristiglih radova, a bit će ih jer ih je bilo i prošli put, 20 finalista koji će od Bookmate izdavanje knjige u digitalnom obliku i sve ono, opet kažem, što izdavanje prati. Mi ćemo u potpunosti finansirati dizajn, specifične naslovne strane za svako izdanje, lekturu, korekturu, dakle čitav onaj proces koji dovodi dotle da prečitalaca dođe jedno potpuno uređeno i smisleno književno delo. Sada si pomenuo 20 finalista, a da li od tih 20 finalista biramo glavnog pobednika konkursa? Jeste, po oceni stručnog žirija odabraćemo jedno delo koje u potpunosti odgovara svim kriterijumima konkursa, a ujedno je kvalitativno, reći ću, najbolje ili najzanimljivije, i to delo će biti ne samo objavljeno u digitalnoj formi, već i odštampano u 300 primjeraka i onda posle toga je distribuirano po knjižarama i dato prosto autoru da vidi šta će i kako dalje sa njim. Verujem da sad ovaj naš intervju gledaju mnogi mladi ljudi ili neafirmisani pisci koji bi zaista želeli da objave svoju knjigu, tako da reci im koji su uslovi da se prijave na konkurs Tvoja reč? Evo ovako, prvi i osnovni uslov jeste da je u pitanju neobjavljivani autor. Dakle, ukoliko imate, opet kažem, bilo završeno delo u fioci ili samo ideju koju možete u narednih 5 meseci da realizujete, a niste nikada do sada bili objavljeni autor, vi ste pozvani da učestvujete u konkursu. Zatim bitno je da vaša adresa prebivališta bude u Srbiji ili Crnoj Gori, pošto učestvujemo u konkursu ovog puta ne samo na jednom tržištu, već na 2 i radimo ga u partnerstvu sa Telenorom Srbija, ali i sa Telenorom Montenegro. Takođe, dodatni uslov je da delo bude u momentu predaje nama na kontrolu završeno u potpunosti i da tako završeno nema manje od 30.000 reči. I pored toga, ono što je svakako negde bitno, jeste da sami autori u momentu predaje dela vide delo kao nešto što je zaokruženo, na čemu nema potrebe za dodatnim radom sa njihove strane, jer ono svakako odlazi posle na lekturu, korekturu, dizajn i tako dalje, ali se neće više vraćati u ruke autoru i ukoliko nije dovršeno, prosto ne može biti objavljeno. Ali ono što bih ja svakako voleo da naglasim jeste da će na Bookmate-ovim društvenim mrežama, pre svega na Instagramu i na Facebooku, na našim stranicama biti praćen konkurs od početka do kraja. On je počeo zvanično 14. maja, u momentu kada je počeo i Festival Dani digitalne knjige 2.0, a završit će se na jesen i negde u novembru ćemo objaviti finaliste. Međutim, svi ostali detalji samog konkursa, kažem, bit će objavljivani na našim stranicama, na društvenim mrežama i mislim da je to pravo mesto za sve buduće pisce da isprate na koji način mogu da učestvuju, a posle toga i na koji način mogu da predaju svoje delo. Šta je to novo što mi možemo da očekujemo od Bookmate servisa? Bookmate svakako se trudi da stalno donosi ponešto novo. Ono što je bilo apsolutni hit u poslednjih 6-7 meseci na Bookmate-u i mi ćemo nastaviti da idemo u tom pravcu, to su romani u epizodama. To je nešto što na skandinavskom tržištu je već jako popularno, a mi smo to doneli u Srbiju. To su romani koji izlaze na nedeljnom nivou, količina sadržaja koji izađe svake nedelje je dovoljno velika da vam uzme nekakvih sat, 2, 3 vremena, ali ne više od toga. Završava se epizoda baš onako kako bi se završila epizoda vaše omiljene TV serije, odnosno da živaš u iščekivanju šta je to što ćete sledeće
pročitati sledeće nedelje, a nakon završenog čitavog ciklusa, dakle svih epizoda, vi imate praktično završen roman. U ovom trenutku najpopularniji takav roman koji imamo je Kula Dejana Stojiljkovića, roman u epizodama Kula, a pored toga Carrie Chin piše za nas trilogiju koja do sad je već završen je prvi deo Herc, sada drugi deo je As, a pripremamo i treći deo čiji naziv ja u ovom momentu ne smijem još uvek da otkrijem. I to su sve romani u epizodama. I ono što svakako pripremamo novo i ovih dana je upravo doživelo svoje lansiranje jeste Policajka sa Petlovog brda, roman u epizodama koji je praktično nastavak svojevremeno veoma popularne serije 90-ih Policajac sa Petlovog brda i govori o ćerki čuvenog Boška policajca s Petlovog brda koja sada preuzima praktično očevu značku i koja negde nastavlja njegovu karijeru, a ima jednako turbulentan privatni život kako je imao i njen otac. Tako da, rekao bih da romani u epizodama su definitivno nešto što smo doneli novo i to je talas na kom ćemo u budućnosti dosta ploviti, a pritom naravno tu i saradnja sa svim izdavačima iz Srbije, sa jednom finom količinom izdavača iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, tako da donosimo i, hajde nazvaću to, klasičnu formu literarnu takođe u velikoj količini, najnovije i najinteresantnije naslove na Bookmate, a tu je eto Bookmate Originals edicija koja donosi romane u epizodama, audio knjige i tako dalje. Svakako mnogi noviteti. Za sve čitaoce Bookmate-a neka ostanu uz Festival Dani digitalne knjige i uz društvene mreže Bookmate-a, a za sve one koji dalje nisu korisnici, mislim da je sve ovo što si naveo dovoljni razlog da se upravo subscribe-uju na Bookmate servis. Hvala ti mnogo, Marine, na ovom razgovoru. Hvala tebi puno, Teodora, pa se vidimo ponovo na jesen na Danima digitalne knjige 3.0. Zdravo!